Phuthego re rapela re ntse re eme ka maoto. Romela lesedi la gago le boammaaruri jwa gago a dinkgoge di nkise kwa thabeng ya gago e e boitshepo le kwa maagong a gago gore ke fitlhe kwa letareng ya Modimo, kwa Modimong wa boitumelo jwa me jo bo ntudiedisang le go baka ka hare pa Modimo, Modimo wa me. Ke gona re reng ke tsholetsa matlho a me go wena yo o dutseng kwa legodimong. Bona matlho a rona lebile morena Modimo wa rona go ya a be a re tlhomogele pelo jaaka matlho a batlhanka a lebile diatla tsa beng ba bona le jaaka matlho a lelata a lebile seatla sa momagadi wa lona. Amen. A bopelo tlhome go bone le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo raetsho le mo go morena Jesu Kriste. Amen. Phuthego ke le dumisa mo maineng a le mararo e le la Modimo rara, Modimo morwa le Modimo moya o boitshepo. Dumelang. Tlayang lo ba ke morena lona batlhanka botlhe ba morena ba lweng bosigo mo ntlong ya morena. Tsholetsa mabogo a lona kwa filong ga boitshepo lo ba ke morena ka gonne morena ke rra rona re letsopa. Wena o mmupi wa rona rotlhe re tiro seatla sa gago. Phuthego mo sontageng eno ya bofela ngwaga re simolola tiro Modimo eno ka tlhamalalo ka go opela Hosanna 107. Tlo moya o halalelang, moya wa nnete wa tšhisego, kela dipelong tse batang di tukiswe ka lerato. Hosanna 107.
ka matsatsi le matsatsi. Re be jwale ka difate tse tlhomileng pela metsi, re nosetswe moya Ntate ka matsatsi le matsatsi. Phuthego re lebelela Psalm ya 90, Psalm 90, e leng Psalm ya ga Moshe. Temana ke ya ntla go fitlha go ya 4 le tse dingwe tse 2 tse di latelang. Yone e bua ka boesensepe jwa motho. Morena o ntse o le botshabelo jwa rona mo disekatshekeng. Pele dithaba di ise di tsalwe, o ise o tlhole lefatshe le lebopo. Wena o ntse o le modimo go tswa bo senang tshimologo go ya bosakhutleng. O busetsa batho leroleng lwa mogare boang bana ba batho. Gonne dingwaga di le 1,000 mo matlhong a gago, di tshwana le letsatsi le di fetile la maabane, di tshwana le tiso ya bosigo. Bophelo jwa rona ke dingwaga di le 70, mme fa thata e le teng bo ka nna dingwaga tse 80. Re rute go bala malatsi a rona gore re tle re tlhalefe mo dipelong. Amen. Phuthego ra go dibukeng tsa rona tsa Hosanna, Hosanna ke 106. Pula tsa letlhogonolo ha di na ka medupi, hotlhe e le diphororo, le nna hle o nkgopole. Pula
o mphe moya wa lesedi wa bophelo le matla, o mphe le ha e le tlhase e bonese ka ho nna. Phuthego lebela Psalm ya 42, Psalm 42, go tloga ka temana ya bobedi, mme yana e bua ka go tlhologelelwa Modimo. Mowa wa me o lelela go wena Modimo, jaaka tholo e lelela metsi a melatswana. Mowa wa me o nyorela Modimo, Modimo o tshelang. Ke tla fihla leng teng gore ke bona le fa pele ga sefatlhego sa Modimo. Dikeledi tsa me ke dijo tsa me bosigo le motshegare, ka batlhola ba nthaya ba re Modimo wa gago o kae. O begetseng wena mowa wa me, o go duegela mo teng ga me. Solofela mo Modimong, gonne ke tla ba ke o lebogela thuso ya sefatlhego sa ona. Mme Morena o nthomela boutlwele botlhoko jwa gagwe motshegare, ke na le sefela sa gagwe bosigo, e bong thapelo go Modimo wa bophelo jwa me. Amen. Jo lefifi le le kaakang le aparetseng lefatshe, jo botsho bo tlhomodisang, le tla tšhabaneng letsatsi, ke Hosanna 3:5-2 Phuthego, a re opeleng ka mafolofolo gape. Naledi e ntle ya meso, hlaha kgaola lefifi, re lebeletse ka tshepo, ho ela ha metjhaedi. Phuthego Psalm ke ya 124, Psalm 124. Mme yona e re, a go bakwe mogolodi wa Israele,
Fa e ka bo e ne se morena yo neng a re emela, a Israele a re jalo. Fa e ka bo e ne se morena yo neng a re emela, jale fa batho ba re tsogela, fo ba ka bo ba re mmeditse re sa phela, jale fa ba re tukela bogale, fo noka e ka bo e re gogotse, metsi a ka ba re phitile, fo metsi a go gomegileng a ka ba re khurumeditse, a go bakwe morena yo sa re tlogelelang go garolwa ke meno a bona. Mewa ya rona e falotse jaaka nonyane mo moutlwaneng wa mothaisi, mogala o kgaogile mme rona re falotse. Thuso ya rona e mo leina la morena modiri wa legodimo le lefatshe. Amen. Re a o boka morena re ntse re thabela wena, re sa phela ha monate ka paballo ya hao ntate. Hosanna ke 20 ya ntla.
mme morena o mo tempeleng ya gagwe e boitshepo a go didima le lefatshe lotlhe fa pele ga gagwe. Phuthego lebela pesalemo ya bofelo ya letsatsi, pesalemo ya 145, temana ke ya ntlha go fitlha go ya 4, Psalm 145 verse 1 to 4. Mme yona e ruta ka ga tlotlo ya bogolo jwa Modimo le molemo wa ona. Modimo wa me ke tla go godisa, kgosi, ke baka leina la gago ka gale le ka bosakhutleng. Ke tla go baka ka letsatsi lengwe le lengwe, ke tumisa leina la gago ka gale le ka bosakhutleng. Morena o mogolo o tshwanetswe go baka thata, bogolo jwa gagwe ga bona tlhotlhomiso. Losika lengwe le tla boka ditiro tsa gago mo go lolongwe, ba tla bolela ditiro tse di thata tsa gago. Amen. Hosanna 50, o morati ya nthatang, a inkentse motswalle wa pelo e tshepehang, ngwaneso ka sebele. Morati ya nthatang.
Phutego re ntse re eme ka maoto a re dire mmogo netefatso ya seriti sa botho, the affirmation of human dignity. Re tla buisa ba botlhe ka nako e le nngwe ka gore Amen. Hosanna ke 245. Dimana di le pedi tsa sefalaseo. Ha ke ne ke itshela ka dikgapha, ke phatloga ke letswalo. Jesu a mpona. Phutego e ka dula mo fatshe re a leboga. Jaanong re ya kwa molaong wa Modimo. Phutego re itshwaretse maleo a rona gore re dire thato ya Modimo ka go obamela molao wa one. A jaanong re utlwe molao wa Modimo ka go buisa mo lekwalong lwa ga Lefitiko, kgaolo ke ya 19, Leviticus chapter 19 verse 1 to 4. Mme yone e buisa ka tsela e latelang. Morena a ba raya Moshe a re, bua le phutego yotlhe ya Baiseraele o ba reye o re, nnang boitshepo gonne nna morena Modimo wa rona ke boitshepo. A mongwe le mongwe a boife mmaagwe le rraagwe, lo tlhokomele bosabata ba me. Ke nna morena Modimo wa lona. Le seka lo inela medimo ya boithamako, le e seng go itelela medimo e e bopilweng. Ke nna morena Modimo wa lona. Amen. Phutego re opela ditemana di le pedi tsa Hosanna 244. Morena phutego e swabile. Aropeleng Hosanna 122. Tumelo ke na le yona. 122.
Roho more Moporofeta Dafita o bua le rona mo mosong ono a re, Morena o kutlwele botlhoko le boitshwarelo, o bopelotelele, o bopelontle jo bogolo, ga nke a nna bogale ka metlha, le eseng go galefela ruri, ga re direla ka fa maleong a rona, le eseng gore busolosa ka fa ditshiamollong tsa rona, gonne bopelotlhomogi jwa gagwe bo bogolo mo go ba ba moifang, jaaka legodimo le okame lefatshe. O tlosetsa ditlolo tsa rona kgakala, jaaka botlhabatsatsi bo le kgakala le bophirimatsatsi. Morena o utlwela ba ba moifang botlhoko, jaaka rabana a utlwela bana ba gagwe botlhoko. Phuthego e rategang, mme ene o pholleditswe ka ntlha maleo a rona, a tiketela melato ya rona, petso ya mowela gore rona re bone kagiso, mme re fodisitswe ka dintho tsa gagwe. Rona rotlhe re ne re timetse jaaka dinku, mongwe le mongwe wa rona a fapogela mo tseleng ya gagwe, mme Morena o ne a digela melato ya rona rotlhe mo go ene. Phuthego ka ga jalo a re ipolele mmogo boipolelo jwa tumelo ya bokeresete, mongwe le mongwe ka molomo wa gagwe ka nako e le nngwe re re, ke dumela. Five nine, Ntate Nehe Pelonolo e lakatsang tlhweko.
Happy Phuthego. Ke nako ya gore re dumedisaneng pele ga ngwaga o fela le pele ga gore ngwaga o mošwa o simolole. Ka re pele mo go Hosanna 176 ke nang botlhe ba ka se sa le teng fa re dumedisana Phuthego. Phuthego re a leboga. Nako ke ela ya gore re utlwe gore Modimo o bua le rona a reng fa ngwaga ono fela le fa ngwaga o mošwa o simolola. Re tlo bitsa moruti wa rona Reverend Ntai
Phuta ko ba re mphaphate le matsogo ka ntlha gore a ntse a re tlhokometse kgwedi ena yotlhe. Mme re tiisa dikgato tsa me ke tle ke sepele ka fa lefokong la gago, mme a ke se laolwe ke boikepo bope. Re opela Hosanna 7:2 Phuthego, jo kgalefo ya Modimo e befile, e benya e thetheretsa, jo lehodimo le tuka bohale, jo sefefo sa ditlepetsa, ke tla tshabela kae baetsadibi. Hosanna 7:2. ya Modimo e ratehang e re ke nke sebaka le motsotso ona ke le dumedise bohle mesong ya letsatsi la kajeno ke re dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng. Modimo o le ruise molemo
o sa feleng. Amen. Tsatsing la kajeno ke letsatsi la ho qetela la selemo. Re tlo leboha Modimo. Le ha e ka ba o nona di dikopo tse itseng, ke tlo kopa hore for a moment switch off. Re lebohe Modimo ka tsohle tseo a re etseditseng tsona. O re, it is not by might nor power that some of us are still here. Empa ke ka lebaka la boholo ba hae le matla moya o halalelang. Re tlo bina bomme le bontate Hosanna 28 ya pele. Halempotate boya ya kake Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah is the highest form of praise. How hallelujah o thubile ntho tse ngata ka hallelujah fela. Bomme le bontate ke leboha motsamaisi wa rona wa the liturgy Ntate Ditjhabe ka liturgy e makgethe, ka liturgy e nang le matla, ka liturgy e servang jwalo ka lefielo ka poselelekela ha re tlo utlwa lentswe la Modimo. Tate Ditjhabe, Modimo a o etse hantle wena le ba lelapa la hao. Re tlo ya lentsweng la Modimo ka potlako ho tswa bukeng ya tshenolo. Re tlo bala tshenolo chapter 21 re bale fela verse 5 ho isa ho verse 6. The book of Revelations chapter 21. We shall only read verse 5 up to verse 6. Tshenolo, Revelations, kamane ka qetellong ya Bebele. Ya re tshwaretseng yona, re tlo kopa a re balle yona ka any other language e baduang mona lapeng. Ke tla kopa hore o eme
o re balle yona. Revelation 21 verse 5 up to verse 6. Go dira fetse ke nna alpha le omega tshimologo le bokhutlo yo nyorileng ke tla monosa mo motsweding wa metsi a botshelo e seng ka sepe ke a leboga. Re a leboga hona le a itshwereng ka leleme le sele. Then the one who sits on the throne said, "And now I make all things new." He also said to me, "Write this, because these words are true and can be trusted." And he said, "It is done. I'm the first and the last, the beginning and the end. To anyone who is thirsty, I will give the right to drink from the spring of water of life without paying for it." Amen. Re a leboga. Ke a tshepa ha ona leleme le ke le siang le leng teng kwano. Re a leboga e ka re tshwere maleme kaofela. Re bina re ntse re dutse fela jwalo sefela sa poko. Hosanna ya bobedi. Ha re elellwa hore ha ona ntho re ka fang Modimo, re fetoa dikerubimi le dirafimi re a mo rorisa. Re bina sefela sa poko, Hosanna ya bobedi, o halalehile Modimo moholo. Ha ho ya tshwana le wena ka kgalalelo. O halalehile hape o lerato, o lokile hape o mohau. Modimo moholo, ha ho ya tshwana le wena ka kgalalelo. O halalehile hape o lerato, o lokile hape o mohau. O halalehile bohle ba o hlopha, dirafime le dikerubimi tsohle di itihela la maoto a di ikhurumetsa difahleho. O halalehile ka hara lefifi, o ipata mahlo a ba etsa dibe ba sitwa ho bo a kgalalelo ya o bona a keke a phela. O halalehile Modimo moholo, o matla ohle o na le tsebo yohle,
re a rapela. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Wena mphatlalatsane na le diameso, konyana ya tau ya leloko la Juda le hlomela la ntlo ya Dafita. Modimo ya sa sitweng ke letho, Modimo ya neng a le teng, Modimo ya leng teng, Modimo ya tla nne a tswele pele a be teng, Modimo ya sa phoqeng bana ba hae, Modimo ya utlwang dithapelo tsa rona ha re o bitsa ka mehla, Modimo ya gogileng boraheso dinaheng tsa lenyora. Modimo o ntse le Modimo yeo, ha o so fetohe, lefatshe le batho le nkile dibopeho Modimo tse bontshang hore ba fetohile, empa wena Modimo o ntse le fela jwalo. O Modimo ya sa fetolweng ke maemo, o Modimo ya sa tsamayeng ho ya ka fashion ya kajeno, o Modimo ya dulang bonneteng ba Modimo. Modimo re a o leboha hoseng ha letsatsi la kajeno, mmabaledi wa maphelo a rona, ha o re adibile bophelo, wa re fa matla, wa re fa bohlale ba hore ha monyako ona o kwala wa selemo sena, le rona morena re totobele ntlong ya hao ya thapelo. Ha se ka lebaka la bohlale, ha se ka lebaka la tsebo, ha se ka lebaka la hore re lokile ho feta ba bang, empa Modimo wa rona mohau wa hao o ntso re lekane le ka sena sebaka. Re a kena Modimo ka ro tempele ena, re ntse re hloka maleme a sekete a ka o rorisang Modimo, hobane tseo re etseditseng tsona di kgolo ho na le tseo lefatshe le re entseng tsona. Modimo wa rona re ikatametsa ho wena, re bina jwalo ka mmina thoko. Count your blessings, Modimo, and count them one by one, and see what the Lord has done unto us. Modimo wa rona, ke ka nako ena mo re shebang morao, mo re shebang mo re tswang teng, mme ha re sheba morao Modimo, re fellwa ke mantswe ya poko, re bina jwalo ka mmina thoko. Namhla Nkosi ngiyamangala uma ngibheka emuva, kube wena wawungenathi ngabe safele endleleni. Modimo wa rona re a o mema ka re o tshebeletso ena, re kopa ebe wena ya tla busa, ya tla laela, yeo Modimo wa rona re tla mamelang lentswe la hao. Moroki o re ntlaele morena ke mofo wa hao, thato ke tla etsa ya hao fela. Le ha e ka nkimela, dumela o ntlatse, le o sitweng haka o nghauhele. Modimo wa rona re a ikatametsa pela sefahlego sa hao ka boikokobetso. Wa tseba hore re kene tshebeletsong ena re jere eng, hobane Modimo ya re tsebang ebile o Modimo ya re tsebelang. Tsohle Modimo wa rona tse re keneng re di kopa, tsohle Modimo wa rona tse re keneng re tlo leboha ka tsona, tsohle Modimo wa rona tse re tletseng Modimo ho tla utlwisisa ka tsona, re kopa ha re tswa ka monyako ona wa tempele ena Modimo wa rona, re be re bina jwalo ka mmina thoko wa kgale. E sale ke itlhatswa teng ke ntse ke bina topollo, re se ke ra kena Modimo wa rona ka re o sediba sena, ra ba ra tswa re ntse re tshwana, hobane morena o santsane o tlo etsa tse kgolo maphelong a emong le emong wa rona. Re kopa jwale o tutubulle ditsebe tsa rona, re kopa jwale o fahlolle mahlo a rona morena, ha re tlo mamela phatlalatso ya lentswe la hao. Modimo wa rona, qetellong re kopa tshwarelo ya dibe tsa rona tseo re dulang go etsetsa ka mehla le matsatsi, ka dipolelo, ka diketso le ka mehopolo. Modimo wa rona, re kopa o re tshwarele, o se ke wa re tshwarela fela, empa o re rute le rona ho tshwarela ba re sitelwang, hobane mmuso ke wa hao le matla le kganya jwalo ka o sa feleng. Amen. Ke na le mo hodi,
ke tla be ke hlokang, ke tla be ke hlokang. Ke ya ipitsang, ke ya ipitsa Jehova a modimo yo o phela modimo yo phela. O sa tlampa bala, o sa tlampa ba, le bophelong bona, le bophelo bo. Me ke tla hlola, me ke tla hlola ka mehla ka tlung morena ka tlung more. O sa tlampa bala, o sa tlampa ba, le bophelo bo. Me ke tla hlola, me tla hlola ka mehla a ka tlung ya more, ka tlung ya more. Phutheho ya modimo e ratehang, tsatsing la kajeno mo re badileng teng, moya o halalelang o re tlositse wa re isa tulong ya Patmos. Patmos mo lengolo lena la tshenolo le ileng la ngolwa teng ka tlasa tshutshumetso ya moya o halalelang, le ngolwa ke mohlanka wa modimo Johane ya neng a le tronkong. Johane o ne a lahletswe tronkong bomme le bontate hobane the emperor ya Roma ka nako yeo e leng yena dimishene a neng a tshwere ka nako ya Johane. O hlaloswa hore e ne le moetapele ya kgopo ka tsela e makatsang. Dimishene o na tshwana le di emperor tse tlileng tsa Roma before yena. Empa Bibele e re tsebisa hore ntho e neng e kwatisa dimishene ka tsela e makatsang ke hane a utlwa motho a phatlalatsa lentswe la modimo. Jwale Patmos, it was a small island set aside for all the prisoners ba neng ba tshwerwe ka tlase ho mmuso wa Roma. Ha o ne o sa tsamaye ka tsela, ha o ne o sa tsamaye ka the marching orders tsa Roma, o rera lentswe la modimo le pholosang, o nonkuwa ba o kenya mona mo thweng ke sehlekehlekeng sa Patmos. Jwale Johane ha ile tulong le sebakeng seo, ditaba tsa modimo tsa motlela, hobane buka ena ya tshenolo le buka ya Daniele testamenteng ya kgale ke di buka tse reng ha o ka wa di bala o tla elellwa hore di na le ditoro tse ngata. O tla helellwa hore lefatshe leo ba buang ka lona ke lefatshe la motho wa ditoro,
Ke ka hoo buka tsena, they are classified as an apocalyptic literature, se bolelang hore di hlahisa dintho tse patuweng. Hobane lentswe lena tshenulo ka Seheberu kapo ka Sekgerike le bolela apocalypsis, ho bolelang ho ntsha kapo ho reveala ntho eneng e patuwe. Jwale buka ena ya tshenulo e re ntshetsa ntho eneng e patuwe. Jwale mo re badileng teng re kopana le Modimo ka molomo wa Johane. Modimo ka molomo wa Johane, bomme le bontate ha bua o re ho rona, tseba hore ke nna Alpha le Omega, ke nna qalo le qetello. Modimo o na bua mantswe ana ho Johane, hobane ka hare ho setjhaba seo batho ba ne se ba loser confidence ho Modimo wa Omega. Batho ba ne ba rata Modimo wa Alpha, ba sa rate Modimo wa Omega. Batho ba ne ba qala jwale, ha ba qala leeto ba rata Modimo, ha dintho di etsahala ho ya ka moo ba batlang ka teng ba rata Modimo. Empa ha dintho di ya ho fella o so lemetse ka hare ho tsela, ba ne ba sa rate Omega. Jwale Modimo o na utlwa hore setjhaba sena saka se nahana hore there's a difference between Omega le Alpha. Modimo o re e re ke ba rute hore what you find on the left, it is equal to what you find on the right. O se ke wa nahana hore Omega kapo Alpha o matla ho feta Omega. Modimo o leka hore se ke wa tshepa ha dintho di o tsamaela hantle ha o qala, ya re ha o fihla qetellong o sa fumana tseo di batlang, ebe o rwaka Omega. Le Omega e ntse le Modimo, le Omega e ntse le lebitso la Modimo. Jwale setjhaba sena seo Modimo a buang le sona se le se tseba hore ba bang ba bona ha ba qala leeto they will be joyous, ba tla be ba thabile, ba qala kaofela, empa ha ba fihla bokgutlong ha ba sa fella, therefore ba ne ba sa rate Omega. Modimo wa ba hopotsa hore Alpha e ntse tshwana le Omega. Ke Modimo ya qalang ebile ke Modimo ya qetellang. Le Modimo ya qetellang o ntsa tshwana le Modimo ya qalang. Se ke wa leboha Modimo ya qalang hobane o fila hore Modimo ya qetellang did you dirty. Se ke wa re worshipa Modimo ya qalang hobane o tseba hore Omega dintho tsa hao ha di a tsamaya ho ya ka tsela eo batlang ka teng. Modimo o re ke nna Modimo ya sa balweng dilemo, ke Modimo dinthong tsohle. Le ha maemo a bophelo ba hao a sa tsamaya ho ya ka tsela eo batlang ka ona, se ke wa re Omega Modimo wa qetello hana matla. Modimo na ba batla ho ba hopotsa fela hore ha se Modimo wa Alpha fela, hobane kaofela ha re qala re excited, re thabile, we are ready to hit the ground running. But when we come to the end, se re doubta Modimo ona wa end. Jwale Modimo o re tseba hore le qetello ntse ke le Modimo, ke Modimo and everything in between ntse le nna Modimo wa hao. Se ke wa re hobane Modimo a o file mosebetsi January, ya re ha o loser mosebetsi December, ya ba o denounce Modimo wa December. Le Modimo o lositseng dintho o ntso na le yena ntse le Modimo ya qalang. Ha ke tsebe ke bua le mang ya kileng a re a qala leeto a thabela Alpha, ya re ha qetella leeto a rwaka Omega. Modimo o re
ho sa kgathalatsehe maemo a hao, ho sa kgathalatsehe tsela ya hao. Ke batla ho le hopotsa hore Omega e ntse le Alpha, Alpha e ntse le Omega. Ha e tswela pele bomme le bontate, hangata di alphabet tsena Alpha le Omega ke di alphabet tsa sekgerike, di tshwana le ABC up to Z. Le tsona ke di alphabet tsa sekgerike, Alpha, Gamma, jwalo jwalo, Epsilon up until bo Delta and also Omega. Omega ke Z ya seheberu, ya sekgerike. Jwale Modimo kapo moapostola Johanne una tseba hore in that time, because the Greeks were leading when it came to literature, that's why New Testament ingotwe ka sekgerike empa ho no phela Majuda. It is because when it came to literature, bohlale le ho ngola, makgerike were very much wise in that department. So tsatsing la kajeno Jesu o sebedisa di letter tseo batho ba di utlwisisang. Uri ke a tseba hore di letter tsena, they were dominated during that time by maths and science. Jesu o sebedisa dintho tse neng di sebediswa haholo mmetseng le science. O a di nka o di etsa di letter tsa tumelo. O a re hopotsa hore le lona makgerike tsebang hore ke nna Alpha ke nna Omega. O etsa hore ba utlwisise ka pele, so that when they relate le their context ba tsebe hore na qalo le qetello ke eng. Jesu o na tseba ka mohlanka wa hae Johanne hore di letter tsena di sebedisetswa for something different, empa se di letter tsa tumelo. Ke Jesu ha le jwalo. Jesu o kena maemong a sa mo batleng. E re ha tswa maemong ao, ha re sa bua ka maemo ao, empa se re bua ka Jesu ka hare ho maemo. Tsatsing la kajeno se re bua ka Alpha le Omega, e ka re ke mantswe a Bibele, e ka re ke mantswe a tumelo. Kganthi e ne se mantswe a tumelo, e ne le mantswe a di subject tse ding tse neng di phela ka nako eo. Empa Jesu ha kene maemong, a be a tswe maemong a sa tjhentjha sebopeho sa maemo ao. Ke ka hoo Meshaka, Shadraka le Abednego ba kene ka mollong. Modimo ha ka ba lwantshana le mollo, o tlohetse mollo a kena mollong hore ba mmone ka hare ho mollo, hore ha ba tswa moo ba ske ba bua ka mollo empa ba bue ka Modimo ka hara mollo. Ha re sa bua ka mollo, se re bua ka Modimo ka hara mollo. Modimo ha a fetole maemo a hao, o kena ka hare ho maemo a hao hore o bone yena ka hare ho maemo a hae. Because ha o re Modimo tlosa mathata aka, o batla quick fixes, o batla quick solution. Modimo a sebetse jwalo, o atla ka hare ho mathata a hao, a kene a dule ho fihlela o bona yena ka hare ho mathata a hao, o so sa bone mathata a hao. Ke a Modimo a fetola dintho. Lewatleng la Geneserete Bibele e re ya ba maqhubu ha keta go Petros nkatamele, ya ba maqhubu a sekepe sa barutuwa a tsitsinya sekepe. Empa Jesu ha ka ba tlosa maqhubu, o ile a etsa hore maqhubu a mo tsebe ka hare ho maqhubu. Ka mantswe a mang, Jesu ha a tlose bothata, o kena ka hare ho bothata ba hao, a ba dula ho fihlela wena o bona hore Jesu ke yena o so sa bui ka se o imelang. Ke nna ya qalang, ke nna ya qetellang. In most cases, the reason why we doubt Omega ke hobane
ho na le dintho tse no di batlile ha alpha e qala ha wa di thola ka omega. Therefore uso waka uso questiona matla a omega. Motho mang le mang o rata alpha ya ratua hobane ke ha dintho di etsahala ke qalo ya dintho, ke ha dintho di etsahala. But ha se mang le mang ya ratang qetello hobane qetello e re sia re lemetse, qetello e re sia re khitsa madi dipelong tsa rona, qetello e tlosa tumelo ya rona. Empa Modimo ho seng ona wa re hopotsa hore yo mo fumanang on the left, you are gonna find the very same person on the right. Ke nna alpha le omega. Ke batla tsatsing lela go utlwisise di mindset tsa batho ba ka nako eo. Batho ba ka nako eo ba ne ba tseba hore the social context of that time in etletse dintwa, mibuso ona o hlasela o mong, morena mamang o hlasela. So they knew hore ba phele o fihlella o making it's impossible hobane morena mamang a ka tsoa hloya ha e tsamaile jwang a ba decide ho invader setjhaba se itseng a se bolaya. So batho ba khale ba ne ba phela ka half clash, ba ne ba phela ba na le a cloud ya hore what if we don't arrive ko omegeng. Re bone hore bana ba rona ba kanna ba hlokahalla tsileng. The lifespan ya ka nako eo it was very short hobane ho no sena this sophisticated medical treatment ka o loka bolawa ke ntwenyane yeo ka nako e re ka kgonang ho e fodisa. So batho ba ka nako eo ne ba rata alpha empa ba sa rate omega hobane ba tseba hore ba yo fihla omegeng ba lemetse. Jwale Modimo reaffirms his authority ya lebitso la hae ho o se ke wa ba wa weya lebitso la ka, o se ke wa nahana hore hobane ke etseditse moketekete hantle wena ke sa o etsetsa hantle wa bo doubta Modimo enwa wa hore ha wa etsetswa hantle le enwa o sa etsetswang hantle. Modimo o batla o shebe situation eo yeo e bitsang ka hore ha ka etsetswa hantle, ha o qeta o e sheba o fumane Modimo ka hare ho yona so that you appreciate hore Modimo ka nnete e sale a le faithful bophelong ba hao. Bomme le bontate tsatsing la kajeno ke batla re bue ka Modimo ya kenang maemong e re ha tswa maemong ha re sa bua ka maemo a ntse le teng, ha re sa bua ka ona empa se re bua ka Modimo ka hara ona. Ke Modimo, ke Jesu ha fihlile bophelong ba hae. Paseka e ne se letsatsi la Good Friday empa Jesu o kene ka hara pilgrimage ena ya Majuda eneng ile kopano ya Passover. Today ha re sa bua ka Passover, se re bua ka Jesu ka hare ho Passover. Jesu ha tswalwa ine se agenda ya Jesu, ine le agenda ya Augustus Caesar hore I want everyone a tsamaye a yo ngodisa mo a tswang teng. Kanti tsatsing la kajeno se re bua ka Jesu wa Christmas hobane Jesu o kena maemong aba iphidisa ka roma yemo to a point ya hore o bona yena ka roma yemo. Ho batho ba hlokahalletsweng, we normally say to them ha re ba kgothatsa hore lefu ke tsenene e sa foleng empa ka matla Modimo o ithuta ho phela le yona. Jwale ho ithuteng ho phela le yona ke nthwena e ke buang ka yona. Lefu ntse le utlwisitse bohloko empa Jesu o tlotla a phele ka ro pain ena ya hao o ntso tseba hore lo yentse hobane lefu ke yona the highest pain mona lefatsheng ye re arohanyang le baratuwa ba rona. Empa Jesu o re ha ke fihla ka hare ho maemo kapo ka hare ho tsenene ya hao ha ke tlose lefu ke iphidisa ka hare ho bohloko to a point ya hore Jesu
a itlale bohloko ba hao ho phile yena fela. Ke nna Alpha le Omega. Ba Kreste ke kopa re shebeng Omega. Omega o na le matla. Omega o na le matla, qetello e na le matla. We normally doubt qetello hobane beginning everyone is there. Ra qala kaofela re thabile. Ha re fihla Omegeng o thola only few people ba batlang ho utlwisisa hore hantle Omega matla a rona jwalo ka ba Kreste a qetello. Mo batho ba reng ho fedile ke mo matla a hao a tlanteng. Ke ka ho maapostola Paulus a reng ha ke re ho fedile wena morena o nkuka ka letsoho la hao hobane matla a modimo a mo batho ba reng ho fedile. When the end is celebrated, that's where the power of God is seen. Batho ba ban rate ha ke re ke leka sena ba tshisa ka nna ba gosipa ka nna. Ha ke re ke leka sena dintho di kopane o bo wa matla. Ha wa matla ke mo beginning e qalang teng. Qetellong ya hao ke beginning ya modimo. Mo matla a hao a timelang teng ke mo matla a modimo a hlahang teng. The minute you become vulnerable, that's where the power of God will most likely to be seen. Matla a modimo ha hlahe o ntso na le matla a hao. Hobane le tlo computer ka matla. Le ha o winne o keko wa tseba hore na o winisitswe ke matla a hao kapo a modimo. Jwale modimo wa o tlohela hore o fihle to your Omega. Ha o fedile ke mo Alpha hlahang teng. Hobane ditsela tsa hae ha se ditsela tsa rona. Le ditsela tsa rona ha se ditsela tsa hae. Ha ke tsebe ke bua le mang thapameng ya letsatsi la kajeno. Yeo ke batlang re tshele ha mmoho. Se ke wa loser modimo. Se ke wa loser Omega wa hao. Tseba hore Omega ke mo matla a leng teng. Rona ha re celebrate pheletso ke ha modimo a qala. Hobane ditsela tsa rona le modimo di sebetsa ha di sebetse ka ho tshwana. Ha re ya kwana modimo ya kwana. Ke ka ho re hlokang spiritual alignment. Hobane re a tseba hore ka botho ba rona ha re re lefatshe o re moroki ke buswa ke ditakahatso tse jang pelo ya ka. Dimpofile ke le mofo ke hola le tsona. So o a tseba moroki o na tseba hore re le batho lefatsheng di forces tsa lefatshe di tla re isa to an opposite direction ya modimo. That's why we constantly come to church to align ourselves with the bigger purpose ya modimo. So modimo ha sebetse ka ditsela tsa rona. Beginning ya hae ke the end ya hae le end ya rona ke the beginning ya modimo. Bomme le bontate ha re kwala selemo ha re leboheng di Omega tsa rona. A ke batla ho bua haholo ka Alpha. Ha re leboheng di Omega tsa rona. Di Omega tsa rona ba bang re lemetse, ba bang re thotse tse ne re di batla, ba bang re hotse moyeng, ba bang modimo re blessitse materialing, ba bang modimo re blessitse moyeng. We can now interpret the issues of the spiritual realm. Wa hola le wena wa ikutlwa re tumelong ha ke sa le mane mo neng ke le teng. Ha re leboheng Omega tsa rona hobane matla a modimo a di Omegeng tsa rona. Ha re khesa Omega re keke ra bona le ha modimo a sebetsa hobane re khesitse his beginning. Bukeng ya Daniele ka mora hore Daniele a tshepiswe hore ha sa latele molao wa morena Darius wa hore ho rapelwe yena. Bibele e re ya ba Daniele o ya rumung kapo phapusing e ka hodimo festereng e shebileng Jerusalema o fihla khumama a rapela modimo wa hae. Itse ha ba bona ketsahalo yeo basebetsi mmoho le yena ba mathela o morena ba re morena
ke yo he moratuwa wa hao o mo ratang ya o interpretelang ditoro tsatsing la kajeno o beile molao hore batho kaofela ba omamele wena ba rapele wena yena o rapela modimo wa Sayone. Daniele a nkuwa a lahlelwa lemeleng la ditau. He was then taken and thrown into the den of lions. Ha fihla ka moo modimo ha ka ba bolaya ditau. Modimo ha bolaya ditau. Ha interfere le ditau. O kena ka ho ditau. Ho fihlela wena o sa bone ditau empa o bona modimo ka ho ditau. So modimo wa rona o kena ka ro maemo o wa tsebang ho fihlela a o hodisa ka ro wona o bona yena ka ro maemo ao. Ke Omega wa rona. Tsatsing la kajeno bomme le bontate ke batla hore situation e nngwe le e nngwe yo kopanang le yona ho na le modimo ka hare. No matter how bad and ugly it is, there is always God inside. If you pay attention, your eyesight is tlo hola ya modimo. O tlo tetella o so sa bone maemo ao. O bona modimo ka re o se o hlahetse. The minute you turn, o balia bothata bo confrontang. O fa bothata bo matla over you. Because every time when you look that side, o bona bothata bo, ha o sa tsamaya ka tsela yane, hobane o tshaba bothata bo. But if o sheba ka ro bothata bo, o tetella o sa bo bone, empa o bona modimo ka ro bo. Re kwala selemo, mme ke itse re leboha modimo. Nothing else. Re leboha modimo ka hore tataisa go fihlela mo. Mme re phamisa matsoho because ha ke le sheba kaofela ke bona bophelo. Ke bona modimo ya re babaletseng e seng ka mahlajana a rona empa ka mogolo ba matla a moya o halalelang. Tsatsing la kajeno re a leboha mme re bua mantswe a reng tsatsing la kajeno re a tseba hore modimo wa Alpha e ntse le modimo wa Omega. So se tholang ka mona o tla se fumana ka mona ka Kriste morena. Amen. Re a leboha bomme le bontate, ke tlo kopa moithaopi go tswa kgothegong yane ya ntse a tshaba ho rapela a tsatsi lena re kwala selemo. A ko ele fela le wena sa tseba ke ene o thusitseng hore poloso re kwala selemo. A ko re rapele o re
Modimo ntate, Modimo mora, moya o halalelang, lentswe la hao ke le bone. Hoseng wa letsatsi ke le jwale ha re ya qetellong ya selemo Modimo. Ditaba tse ntle tse molemo tseo di tlisang jwale ka mohlanka wa hao, boruti wa lentswe la hao Modimo, tseo e ka reng o tiisa moo re tetemang teng Modimo, tseo e ka reng ke seprofeto sa hore jwale re qadile selemo re na le matla, re na le thabo, re na le tshepo. Empa jwale ha re ya qetellong e ka re jwale re batla re qeaqea hore na ebe Modimo wa qalo ntse le yena wa qetelo na. Jwale re ya leboha hoseng wa letsatsi ke le Modimo, re ntse re thabela wena Modimo, re sa phela ha monate ka tlase ho pabalo ya hao, hobane jwale o re file tiisetso ha re tla o qala selemo, o re fa tiisetso ya hore Modimo eo re qadileng le yena e ntse le Modimo eo re qetelang le yena, Modimo e re tla qalang le yena lemong se tlang e ntse e tla ba Modimo e re tla qetela ho yena. Re a boha ka morena. Moruti wa hao a re ka jeno re tle re ske ra etsa dikopo Modimo. A re ka jeno re tle re ske ra tlisa ditletlebo ho wena. A re ka jeno re tle re tlise ditanki le diteboho. A re ka jeno re tsebiso hobane wena ha o fetole maemo, wena o kena ka hare ho maemo ao, ebe o fetola boemo bo, ebe o fetola dipelo tsa rona, ebe o ipontsahatsa ka hare ho maemo. Selemo se a fela morena. Tisa mangwele a tetemang jwale a batlang a lahlehelwa ke tshepo. Re lebatse tseo re fitileng ho tsona Modimo, hobane re ne re tlamehile ho feta ho tsona hore ho tlo bonahale matla a hao. Ho ne o tlameha hore ba kulang ba kule, hore ba re tle re tsebe hore wena Modimo ya fodisang. Ho no tlameha hore re utlwe bohloko hore wena Modimo o tlo tsebisahala hore Modimo ya kgomotsang ba utlwileng bohloko. Ho no tlameha hore beng ka rona ba shwe, ba robale, ba re siye hore matla a hao a bonahale hore ba o re ba tshepileng wena ke wena o ntse le teng le ha bona ba se ba robetse. Re a boha ka morena. Selemo se a fela Modimo. Kereke ya hao ya URCSA ka bophara ba yona Modimo. Jwale re beha matsohong a hao Modimo. Lentswe la hao le matla le re ha re batla o phela ka kgotso ho Timotea, re tle re rapelle baetapele ba rona. Ha selemo se tla o qala jwale morena, phomolong e ba ntseng ba le ho yona, ha ke ba ntjhafatso ke wena Modimo. Bana ba kereke ya hao ya ntjhafatso, ba ke ba khutle ba ntjhafetse, ba ke ba khutle ba na le dikelello tse sa tshwaneng le tsa ba lefatshe, ba ke ba khutle ba na le dikelello tse ntjhafaditsweng. Ebe se o ntjhafatsa le rona hore tseo ba tla re rutang, hobane wena moemedi moya o halelalang o itseng Jesu Kriste ha o tsamaya wa re o tla re siela wona, o tlang ho re ruta, ebe o re hopotse tseo wena o re rutileng tsona. E tle be wona tseo o tla dulang ka mehla le matsatsi Kriste Jehova. Re a o leboha le hoseng wa letsatsi ke le Modimo, kena le ngwana wa hao e mong le e mong ya keneng ka rutulo sebaka se. E tle re ha tla ho crosser over Modimo, a tla be a tsebe hore wena o Modimo ya tshwanang qalong le qetellong. Re kopa tsena le tse ding ka lebitso le matla, lebitso la morena wa rona Jesu Kriste a tla nna boka ka ho sa feleng. Amen. Setsa marapo mme re tlo bina sefela sa koko hape, sefela sa ho leboha Modimo, sefela se re hopotsang hore ho leboha ke monyako wa ho fumana tseo di kopang. Nahana o le motswadi, ngwana ntata ho wena kopa lefela ha so ka wa leboha, o thatafatsa pelo ya hao. Okay. But the military can leboha even worse, because teboho e masaja pelo, e etsa hore pelo e kokobele. What you gave before, you even gave more than that. So tsatsing la kajeno re tlo leboha, understanding ya hore ho leboha ke ho kopa. Sometimes ha ra tlameha ho kopa ka molomo, re tlamehile re kope ka thoriso, Modimo sa ntse a tseba tse re di hlokang. So tsatsing lena re bina 410. Difileng tsa Sione 3:15. Ha ke le tje ke le mobe, ke le ya kgesehang, na hara ba etsa dibe, nna ke bone jwang.
jo ke mosolosolo ha ke ratwa le nna ka rato le lekalo le ke morena ditemana tsohle tsa sefela sena ka mafolofolo